Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika iBafana Bafana isikhiphe ijezi elisha elithathwa njengokuthi-ke home jersey yayo-ke laphayana-ke iBafana Bafana. Leli-ke silibona-ke esithombeni nalo-ke lihle kakhulu. Into engiyithandayo ngalo ukuthi-ke alihlukile kakhulu kumajezi esesike sawabona phambilini. Ikhona ijezi esike yalisebenzisa phambilini elithi-ke alifane naleli, noma ngingasazi ukuthi-ke elamuphi unyaka, kodwa siyabona ukuthi-ke leli jezi lifana nejezi sasilisebenzisa phambilini. Mawubuka ijezi sasilisebenzisa ngesikhathi se-World Cup yayila eSouth Africa, uyabona ukuthi-ke leli jezi lithi licishe lifane. Awudrop i-comment lapho kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ulibona kanjani leli jezi. Ngabe iBafana Bafana noma okuyibona abadisayina ijezi ngabe bashaye eceleni noma bashaye khona? Awudrop i-comment kwi-comment section. Okwamanje ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.